le clear tu le ngai thatu zong te in zavain chibai le vek ule me ni som pan hi sang ni som ni panga ni ya Pakistan le India buaina thuthar chihrang thei te he kanan lor koma update kan ron nei le don ani ama sa in he kan MP puke venan thu le hla aron de ya chungte chu kan chiar ma sa anga Bangladesh nen kan ramri te po India sipaiten an veng uluk khop mayatin Pakistan an nuclear mun puite India kha missile mangina kap ni te pon kan ria chungchu kan ron update don ani ama sa in he puke vena hian in social media Indo kan zuambe umoti thupui mangin po saron siama kanan chiarange Indo kan zuambe umo ke vena Rajya Sabha MP ke vanal vena chon a social media account na Indo kan zuambe umoti thupuya mangin India le Pakistan Indo tak se Mizoram in kantor theidan tu ratar lang India le Pakistan in karbo ruwa kan hrechawa Mizo te zinga mitam takten han Indo tak te se te kan tilom meka India le Pakistan hi thapui tho ve in Indo ta se keni no e sichuan bom siper le drone ti ve le lai puimu te kan dong phaloani theya hei ero kan hria da true bufai kan harsadon Pakistan ramrit na ilam Punjab le Haryana bufai kan 80 hi report ila tin Uttar Pradesh lam te po ahong na dona wangin bufai kan harsa le don Mizoram hian urbanization kan kalpui na sa to wangin district capital som pakhata Mizoram me puizat ve aya tam kan cheng meka bufaya in to del lo vek kan ni thingtlang mi tem bu an mani ei khop an thar chu zong chu khoya bufai nge i ei don pani na hian oil ge sahar sa don lir thei tel lova ko sak kan thiam to lova Mizoram a petrol le diesel farkhat po kan la chuak ri si lo khopuya mai ni lo thingtlang thlengin erong bolnan gas kan mangto khopuya pheichuan mei hol le thing thuk siam na chang hrelo chung ko tam jok kan ni lir theya ding thup bokang ei tur zong in khopui kan pem chu san chumang sarkar lai pu instead a budget min pe thei mu mal lowang chumi ina hong tur chu sarkar na thokten lo an la lowang contractor le supplier bi la tangang chumi hong tur chu dor kai ten dor tu an mu lowang nitin in lo fa te tan in lo na a om lowang lir theya ei zong tem passenger an mu lowang Bank le treasury an control don account nei cha te pon poisa draw an har satang poisa nei tan po thil lei tura wang le don thil thleng thei pu ke vena ron soi hi apoi mo hlom khop mai in do hi kan zo don lo ni te po in angai theyani Manipur Bangladesh Myanmar unaw te chon ral tlan na tur Mizoram an nei bika keni kan buai ve chuang khonge kan tlan chuang Burma pan donila an buai sa Manipur pan donila an buai sa Bangladesh po chu ti tho Indo na hi akal thui tak chon nuclear war a thleng thei a thlen lo po instead into del lo kan ni wangin eile baratur na saber tur kan ni thei aram dang tlan chena tur kan nei chuan lo wa wangin Mizoram chu pathian in ram min pe ka hian hun thra kan nei la hian kan ei tur ma mo chi sang bu cho me ran vul te hi I war tharila benga kan poisa khol te hi chu tianga tan chuan I mangang u khai aron ti hei thil thleng thei hi keni pon kan soi thina Mizoram hian kan tuarang em chu ti khati kan tia san channel lama po kan ron upload thina video te kan siam thina in soi thaina ngai kan om tlat mai in soi thaina lamani lo heng himo thil kheng theiani Mizoram hian kan tuar don lituk in do tak ta ila nuclear teron mangsela ti ngai na kanom don lo ele bara kanin to del tat lo chu mai pialama Mizoram ta na lo om em chu chural kana tur he kan nei lo wani chuwang chon heting te hi in soi thaina lamani lo thil kheng theiani ya kanin dawani chon kan cherup thei Mizoram himo chuwang chuanin comments lama te kan ngai dang kan soi thina Mizoram min soi thai tiang zonga soi kan tam in soi thaina lamani lo kan lo in ma khuwa lok thei nan thu le hla kan nei ani zo eile bara kanin to del thlat lawa chuwang chon in do hi chu thleng lo khram se ti hi Mizoram mi puite du dan chu ani te po in angai theiani tin he comment thren khata India doi ngatinge kap lo se tiang chi te kan tama thile thui takin ngai tuang u o achan chu bu faya har sanga langa sarkar na thokin lo an la theilo hal don indo takila nuclear ur te ang phei chu thleng se ke ni ang state ra thei chom hlom tan mo dam kha chuang ai om velo ani ti chuanin hei Bangladesh ram ri lam mi an veng uluk khop maya eng po ni sela kanan chiarange India le Pakistan in kar bo ruak achia ta wangle bo ruak in lumlet zela Bangladesh ram ri lama
ven him na khau zoka kalpui ani police ho tu te ne na tanga thu don danin tun nai khan Mizoram police ho tu te le heta paramilitary force Central Armed Force Police APF le intelligence pol IO te chu aizola anin mukhoma kilometer zathum som pariat athui Mizoram le Bangladesh ram in rina veng tu border security force BSF te chu ram ri ven konga uluk le khau le zuala thok tura sheti ran ne Pakistan hian Bangladesh a fir fiak polte mang trangkain India ram ti boyatum nia thu dona ni wangin Bangladesh ram ria hian ven him na khau zoka kalpui ni se ti ania chutianga malatu chon BSF te shil anni o fir fiak manga miron ti boy chon Mizoram ta na him lo ve theyani hemi mayan intelligence poll tele veng him tu sipai te chu Bangladesh ne naram ria ven him nangor zoka kalpui tura sheti ran lo ni to a Meghalaya sarkar phei chuan ram ri hu la hian zan curfew apuang meka Pakistan en thatu poll ISI mi tele Pakistan sipai officer engemaw zat Bangladesh a tirlu an nia wangle Bangladesh sarkar hoi her enin ven him na hi khau zoka kalpui ani hey kan soi China Bangladesh te point north east lak min tum kan te China fiam thu mai anga hi kan China a boi thla kani nikum August tha a Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina pai thla kani nuwa sarkar lai lok din tu Muhammad Yunus sarkara din hun poimo tak chel tu sipai officer bang Mas General ALM Fazur Rahman chuan India in Pakistan a bei chuan China nen tangrual in India mar chak chu optura beani tur thu alo sei chuak to bok ani Bangladesh te hi an zaklo hi katili tuka India zara zalen na move mai kha ania ti hianin ram zalena an ma nei siam tu India minan beile ngar du hi chu India hian nuai do nak selati hi kan tam to ni tisonin Pakistan nuclear installation India missile khana ka pem ni ti in article anon zeka chu kanan chiar le ange India le Pakistan anim be wanglai kham Pakistan muna ramruak nia ngai chu India hian missile mangin na beya Pakistan Kirina Hills missile manga akap chu Pakistan lamchun India chu ramruak mai kapa apua mase anu lama satellite alan dan le military lamithiam ten anhan endiknu in thil dang dai alo lang Kirana Hills region chu hun rei takata satellite manga thalak an enlet chuanin leinoya nuclear storage complex awm ngei ni in alang he mun hi lu na sang tele tunnel te awm ti akumtel record an enlet atangin alo lang ta ani he mun an boma wang hian bunker tren khat tele nuclear mun poimo te chu ati chethei don ni in analyst te chuan an soi ta nge India hian fir fiak te muna be chu du tok ta mai lovin airbase te abeizela airbase som pakhat laia beya Islamabad buloka Nur Khan airbase a beitela Nur Khan hi Pakistan ki command and control buloka omani wangin US pon makati man khop ani kha tichuanin hei Pakistan lamhi chuan India hi khovel mit muwa atlom ti in bin soina sa engpon isela puzairem thanga update kanan chiarange amasa ka soidu chu India thik tu chiat lai takani wangin post le comment hi film khurangaya Mizoram a chuan a ho kan ti le mai thei ma seste danga chuan an man ngau mai ani Burma atanga loral tlante po in tongkam in film kurda udonia in lo tlana ram musit zong in tongkam nei lo ahimang chuani zan lama le tukin lama thuthar ra lova boru akala zia le thupuya lutang o Burma lama tanga ral tlante puzarim thanga hi comment duk dak lawam penasa dawan yang hei aron soitlat mai US President Donald Trump khan in ka hai pomani thuka apuang sabera ati lo top tur ming that adu luata atiya IMF atangin lo na late te ya US lama azul ko ti hriat takin US su a enroll vata in ka hai chu puana ni tange a Trump hian Kashmir chungchanga an buaina chingfel tura in biak na nei puya shelo thu thlengin a soibok India chon in ka hai hi Kashmir chungchanga ni lova Pakistan occupy Kashmir chungchang zo kani Kashmir chungchanga chun turam ma enroll kan rem tilova kan ma mo lo bok atithung tin in ka hai chungchanga India din na chu kan ma an kun bo down ani chon khoi kher kan tum lo ti ani o India putra me hianin ati tur ni lo kwang lo hiran Norway dawa India ngai dana ni vak lo ni in angai theyani Mizoram apo in ka hai puan ani wangin India chu tlomta angai kan omnuk mai Pakistan Prime Minister chu soi hi kan lo pompui ve mi po ani mana
ani na taka chuan India hian a theina alan tir chiang leya Pakistan Air Base thaberber tele army headquarter thlengin aka chia sakloma thalak mu tur tam tak Pakistan lam side atang po in a om chuti chungchu Pakistan in ne na an chang anga an soile India tlom jok anga kan soi hit chu ngai tu na toiwang ka tilo theilo tuna kan S400 man to ringot po kha amana tam turu lutuk baka thildanga asian sonen chuan turu takani to Pakistan pheichuan an tlin hlolova in ka hai po kha an mani rotani India ina rot reng lo tuna po in ka hai am bo chhele ani chuan nalutuka changle torin sipai te hi thupe kan niya anin ring reng bok India hi indo du lo ram remna du tu ani reng thin tun indo na po hian ti masa tu ani du ngai lo terrorist ke maka masak bakha chu Pakistan laman ron che masa zela India chona changle zel zokani du ni se India hian hei ayana hian ala chu thei chiang khop mai rami puile ram sum le pai din munte ngai tu phamap lo tan chuan in ka hai hi a ho ang rang viawang pakla hisab chun India hian ala chuna tok lo ti alang reng ma se ke ni aya fing zok le ral rel thiam zok ten an rel hi chu ke chun kala pom puimaya pom lo ma ila omzi ane heklo helaya tanga India atlom kan lo ti lai hian khovel hian atlom lo ti ashria India demna ero aram mi puite atang po in anasa khovel me patanga nuai bodu a chebera po pi o ke lak le du an ni do vek wang ani India hian tuna hian Pakistan occupy Kashmir chu a mutai hle ti chu a riata achunga kan soito ang khian chu saknge chu atum ni inalang in ka hai ni rima se thingpui in cholang chau ani ria a ayana sa in anla in kap theiti kan hriata tha India ngai ne phrim ta ne ro tlom anga lo chu mai po ka a om vio tho ma se thutluk na siam nan chun ala ma lek tin fir fiak te che na reng chu indo puan na kan ngai to ang anti hian India tlom lo zia tilang chiang vio ome ral thuam hangin India hen do du to lo po ni se Indus Water Treaty ala suspend reng wangte lak lu le thon chuak konga ala hrek wangte van boruak le toi pui khar sak wang chau po hian Pakistan hi din mun tha ading thailo hrimhrima tlom masa zokani tho angai don kumsang khazakwa somruk panga anin do to a India tlom lo sang khazakwa somsari pakhata anin do le a tlom chu soilo Bangladesh ram apian tira Pakistan sipai te hian an ke kor thlengin an surrendera India sipai te ma an bungbu vui ani sang khazakwa somre palia siachen vurama Pakistan lam hian an ron chau le a bakleng in India sipai ten an thowa Pakistan an tlom le sangkha zakwa somkwa pakua Kargil anin dole a heta pheichun India hriat mi lovin tran mun uluk takin Pakistan hian an lo siam rem sa vek ma se an tlom le tho sangli somni panga ani ta ka wang le social media kan man ta ka wang hian du kan soi theita a India po tlom tatlata hriat na kan nei po ani ma na le dichunin hei thubel hi aron neya kanan share le ange dizan chu barmalam unauten social media lama Mizoram hi Pakistan hi an bom vese Mizo te hi ral tlan vese min husin boka an so viewang ti te an lo soi ve lai laya aron tia buai thlak thin khop mai heti khopa Mizoram ta na du chia kan lo om thin hi chu ha thlak aniang eng poni sela thu thara om ani chung kan on update le anga tu na tan chuan kan du tok le photang